Kaseng samla shnong umlang kenaj mendakasi kesau trik nok prak kena kenhun jung kisamla kala yok ben pelipar dano ya kajing rekhedap arpusan senam jongkan naduk belak seng ya kau senam khat kenai spak kenai pupra ya kata kajing rekhela wan ben pelipar dado ba meral bonds maleng nong pok gumukong san ubelak kan tiuru ikala maju beli jong kaseng samla ha kajing don lang ba ns makdo orang ba shnong kum sumbut kong san usamla bawan marwen presiden seng samla ki kemi ki kepala ber ki kun samla jong shnong bat ki ki rurang ba meral bonds bakrenak te kasni kum kong san ula ong ba kaseng samla ki doni ka benta ka bakrau bente ka shnong ka thau bat ka imlang ka salang ikwa bagi khun ki dungi ki de beni la ga de kam seng samla la de kam balang la de kam shnong la de kam kino ni de ban socialize le de yo ten ban ya kendu ban ya bersyam ban ya play jumut ting sa experience dareng susyam bagi hayim ni syukule kot be ngim tusyam bentar kam shnong rujumi jing seng rujumi Pak Kule Duai ruleran, Pak Kule Bible ruleran, Pak Keren ruleran, Pak Syah ruleran, Pak Wai ruleran yuk. Kesemua mereka. Nihap dan sebenarnya. Kau kini kepar, bisa kerjul, ikut bisa kun. Kita kaya berperlo. Kita cigi sen, kita cigi di program repair, kita cigi meeting di sen samla, kita cigi meeting di sen punya berkomentar di depan. Seluruh. Mabeladangim dia dan bentang nimlah bersuatu. Balik orang tu benar pasal. Ia lese nishu kod kisni kirta bacu tenung neying. Bun di kalau mukar. Saya kau bun di bukun yang agak memeral pi long emeli. Kata dia berita makan kong pi long emeli pilale ayu. Orang kita persang pak, terus orang persang mentah kita staf. Jadi balik ini sepang kumbang di ni, sepang lendi singkir ni, sepang kapuli kaputih ni. Kita gini sisa. Berapa pak? One dia kenduk, semua dia kenduk. Anak semua saya. Banyak kenduk terlong bagi polisian dia. Saya malah engkau banyak kenduk tu trek. Kisah orang kan presiden nak buat banyak jemut penting. Orang buat badan kasian so participation banyak dan benar. Wanita kenduk ajimut jangan ngaruh. Kamu bagalong emeli ngatip lo kedong sedang ngaruh beri itu. Atlet skor, atlet kemat, atlet tidak kalau pemupin ini apa ni? Di belakang kubur, di persang bantrai ini dan kam jadi kersang bor ni lebih. Dan marga kata ini jadi suprai ke kam jadi isim bentah jadi kebongsan hidup kata. Dan marga kata message yang ki pun samla jom kersang kum bergerak. Agar dia jubili hidup di dunia nanti semua. Kalau kebongsan hidup kata jadi suprai ke kam jadi kikli ke kamram. Om tak nampak sen sama, hayin sen. Tentang dari lah syia be, tadi kam syabar ikat hayin kata kamlong, ni hapan long balance.